Lijep pozdrav, nova priča je pred vama, a prije no što krenemo zamolio bih vas za podršku. Kliknite subscribe, preplatite se na naš kanal, vama je potpuno besplatno, a nama znači jako puno. Ako vam se video svidi, dajte nam i like, a dojmove nam svakako napišite u komentarima. Evo nas u Osijeku, malo ćemo prošetati po tvrđi sa rođenim Osječaninom, sa čovjekom koji je jedno vrijeme i taksirao po Osijeku, pa ko bolje poznaje grad od vas? Obično taksisti, ali pravi taksisti, ne ovi današnji, oni su... Lako je njima danas sa mobitelom. Naravno. Tihomir, Jalžetić. poznatiji kao... Jazo. Jazo. To jest puno poznatiji kao Jazo. Da, točno. Malo me ljudi zna po imenu prezimenu. Imao videoteku Cross. Jedna od prvih videoteka u bivšoj Jugovini. A ovdje stojimo ispred pekare. Da. Stare pekare. Da. Zašto smo baš ispred stare pekare? To je jako interesantno. Moj djeda sa mamine strane, Radovan Sirovica, bio komandant pekare i svih ovih objekata, jer ovo je sve bilo pod vojskom. Znači u Kraljevini i Jugoslaviji. Ovo su bila skladišta. Pekara i skladišta. Znači, moj djeda s mamine strane je bio komandant. Znači, ništa se nije dogovaralo, bilo što radilo dok se njega nije pitalo. Onda nakon toga je počeo rat, naravno. Kad je vidio šta se događa, ošao u partizane. Kad je vidio šta se tamo događa, ošao u našu vojsku. I nažalost, na oslobođenju Đakova su ga uhvatili partizani i sve one ljude koji su bili uhvatili iz Đakova su tjerali za Našice i u onoj šumi, tamo su ga ubili. Je li tu ti geni ratnički? Pa i sa tatine strane mi je isto djeda bio vojnik, znači sa tatine strane pradjeda, u stvari njegov stric je bio na Stalingradu, što je interesantno. Imam njegove, znači Antun Mogut, vrlo jednostavno je za provjeriti. Ima njegovo odlikovanje koje su svi živi dobili, pješke došli iz Stalingrada naravno. Došao je i dobili su svi oni živi Lovorov list, gore piše 1941. Hrvatska legija i usjedinije hrvatski grb. Što vi mislite, kako bi vaš život izgledao da ste živjeli u to vrijeme Kraljevine? Pa reći vam ovako, znači igra slučaja kod jednog, hajde recimo, u životu je malo prijatelja. Znači ako čovjek po mom, ako možemo nabrojati na ruku da imamo 5 prijatelja u životu, ja shvatim da smo jako bogati. Znači jednog bivšeg poznanika doveo jednu djevojku koja je uvjetno bila, rekao da je bila vidovita. I njemu je rekla neke stvari koje stvarno nije znala i sjeli smo ovako. I ona, moja supruga, ja i taj bivši kolega, i kaže on njoj, ajde molim, Svemirka se zvala. Interesantno. I mi smo sad sjeli i kaže on njoj, ajde molim te, vidi što s Jazom možeš. I ona je sjela, uhvatili me za ruke i nakon pola minuta bacila je ruke, sve kaže, s njim ne mogu. I ona je digla ruke? Da, digla ruke od mene. Kaže, zašto? Samo je rekla ovako, u svim životima koje je do sada živio, bio je ratnik i poginio je kao ratnik. Recite mi to vrijeme taksiranja po Osijeku. Da. Kako je to bilo? Pa bilo je jedno vrijeme, bilo je, ajmo reći, lijepo, zato što taksista je nekad bio gospodin. Znači, bilo je jedno 40-ak taksista u gradu Osijeku, ja sam sa Stradinom počeo, naravno, već su bili to Mercedes i ovi koji su se vraćali. Koji boje bio Stradin? Crvene. I to kupio sam Stradina razbijenog, kupio sam boju za Golfa i onda smo obojali da se malo više vidi. A Bože moj. Naravno, kao petokraka recimo. Na Heinekenu sam mislio. Da, Bože. Na Heinekenu, jer ja volim pit Heineken samo zato što je crvena petokraka gore. Bilo je lijepo, bilo je posla, to onda su bili bonovi. 40 litara po osobi mjesečno. Međutim, mi taksisi smo dobili 400 litara. Što ako je bilo posla, praktički bilo je i malo, pogotovo ako ste imali, evo primjer Stojadina, trošio je 10 litara. A vidite, taksista mora biti gospodin. Znači, vi ne možete biti bahati, bezobrazni i otimati. Vi danas pitate taksistu gdje je ovo ono, taksista vas ukucam vam rutu, ja se ne vozim taksijem. Znači ukucam rutu, je neki nas jednom gospođom pričam.
kaže, ukucala rutu i ima, ne znam, kilometar da je vozi, a njega ruta vozi na obilaznicu. Kaže, na gospodina, vidite, ovdje je ravno, ne, ja idem vamo, mene tu vodi aplikacija. Pa ne voziš na aplikaciju, znači, nažalost, nekada kao taksista morali ste imati znači morali ste biti kvalificirani vozač, kao prvo, kao drugo morali ste poznavati grad. Kao treće, nije bilo mobića i svega. Telefon je bio fiksni na stanici i bio fiksni kod katedrale. Vi ste se javili na to. Ili ste imali naravno svoje mušterije koje ste, znači svoji klijenti, ja sam imao jako puno starih klijenata jer ja sam uzimao kofere i odnesem im na prvi, drugi kat. Ja sam malo staromodan, ja volim žena, ja ne volim ovo, oni, ja ne razumijem, ja to ne mogu iskreno dokučiti, jer evo Sveti Ante je tu, gleda nas, tu je crkva Svetog Ante, ja vjerujem ja nemam predrasuda da neko ne vjeruje u Boga, u nešto. Znači, katolicizam, odnosno vjera, to je vjera, stvar vjere. A ako neko ne vjeruje, ja se na njega ne ljutim. Zašto bi se, ako neko u nešto ne vjeruje? Neko vjeruje u nešto, jel? Glupa je globalizacija, jel? Evo, vidimo što se događa u Europi. Nažalost, Europa, koliko ja vidim, mislim da će to kleknuti kad gledate po televiziji, sve, kako se ponašaju sve, pa ne znam, ja ne branim onaj sustav koji smo rušili, znači, nas 20 miliona, ali ajmo reći, bilo nekog reda, discipline i znalo se ko pije, ko nosi malter, ko miješa malter. Danas nema proizvodnje. Ja predlažem da dignemo jedan zid na kraju Slavonije i ovi kada trebaju žita, pšenice i sve, otvorimo kapiju, gurnemo vlak, prije toga oni katapultom nama bace lovu. Skoro kako je bilo nekad. Ali vidite... Robna razmjena, jel? Skoro. Pa ja sam za robnu razmjenu. Vi kad gledate bivša Jugoslavija, pa hranila je Slavonija i Vojvodina je hranila... Mi u Osijeku smo i tešku industriju, pazite, uništili su Oltu, šibicara, sve su uništili. Osječko pivo, pa nekad je bilo svjetski poznato. O čemu mi pričamo? Ja sam ronio, znači, iza Domovinskog rata u Belišću, znači u kombinatu koji je ispuštao velike količine, znači, toksičnih stvari. Nakon rata, kako nije radila belišćanska industrija, vjerujete da sam u Dravi, bila je relativno bistra, da sam riječne rakove vidio. Sada riječnih rakova nema. To je znak čistoće vode. Jasno, da. Sad ste mi to spomenuli, ronjenje. Da. Mislim, da ste mi s malog Lošinja, to bi mi još nekako bilo i logično. A u Malom Lošinju sam išao educirati specijalnu policiju. Ronjenju. Naravno, 95. godina je prva grupa ronioca, policajaca išla u Rijeku i tamo su polagali za ronioce. Kasnije sam ja postao instruktor trener i išao sam u Mali Lošinj njima držati predavanja i prisustvovao, bio nazočan, znači i njihovim ispitima, čak sam i radio sa SSI-om, odnosno Scuba Swim International, znači to je Fort Collins, Colorado, američka jedna tvrtka koju je kupila tvrtka Head. Znači ja sam kao instruktor trener sa glavnim tim certifierom radio na ispravku testova, jer jedno je kad vi živite u Americi, kad vas ne pita nešto, a drugo je kad vi živite u Europi. Otkud vam uopće ta želja, ljubav, ideja za ronjenje? Kad se to javilo uopće? Pa kao, znači ja sam 58. godište, znači neke 60. godine. Znači, ja sam iz bogate obitelji. Znači, ona kuća u Radićevoj, to je od mog pradjede, koji je došao iz Slatine, a sa tatine strane se iz Požege. To je kupio tu dvije kuće u stvari. I moja pokojna, nije volila da je zovem baka, nego baba, sa mamine strane, je imala školu krojenja i šivanja 60. godine. Školu krojenja i šivanja, znači Jugoslavija je dala pečat da može, to je sad kvalifikacija, onda je to bio majstorski ispit. Jasno, da. Ona je proizvodila krojačice, da tako kažem. Da. Znači 60. godine moja baba je kupila nama polovni televizor, dan danas ga imam. Great Cornet njemački. Tko je onda imao televizor? U ulici niko.
dolazili su kod nas u Radićevu, sjeli u sobu i gledali televizor, ovako boljeli, imao je čak žičani daljinski i onda tata kaže, haj kad prekine program mi ćemo zaspati i samo gasite svjetlo i televizor. Inače, moja baba imala butik, to se sad zove butik, imala je krojačku radnju, znači u Frankfurtu i u Parizu. Opa. Kad sam završavao osnovnu školu, srednja škola, onda je mene zvala me Bajo. Kaže ona, Bajo, šta ćeš ti sad? Ja kažem, ne znam, mi ćemo. Kaže ona, vidi me, ideš u Pariz, u Francusku. Ja kažem, zašto? Upisala sam te na Sorbonu. Sorbona je znači privatni fakultet, financije. Znači, ako imaš financije, možeš ići na Sorbonu. Možeš biti najpametniji, ali ako nemaš financije, ne možeš, naravno, upisati fakultet. Ja kažem, baba, hvala, ali nemoj. I onda na godinu je došla i rekla je, evo, kupit ću vilu do Ive Robića. Na kraju moja mama nagovori, nemoj. Ne treba, nismo megalomani. Najljepše je to što je moja pokojna baba, jel? Mamina mama držala novce u onim dinarima. Kakva je bila inflacija, tako je i ronilo. Kao malo tata me, znači bavio se planinarenjem i stavljao me... Malo planinarenje pa ronjenje. Ne. Jedva čekam čuti to. Prvo je bilo planinarenje. Znači, 60. godine stavljao me u ruksak, recimo vodio me na Jankovac okolo, jel? Kasnije kad sam ja malo narasao, počeo se sad, znači, uvjetno samostalno baviti planinarenjem, alpinizmom i tako dalje. I recimo bio sam u orijentaciji u Jugovini, među prva 3 sam bio, znači, u orijentaciji. To sam volio, prirodu, i danas volim prirodu. Počeo sam se baviti streljaštvom, bio prvak države, znači susret saobraćajne škole Jugoslavije, 30 škola, prvi smo bili, znači ja sam završio saobraćajnu tehničku školu, a inače nisam baš jako od kuće, imam 9 zanata. I onda kad sam vidio, znači počeo sam planinarenje, alpinizam, streljaštvo. 70. godine je pripremalo se, znači, osnivanje MURS, Društvo za podvodne aktivnosti, 70. a registrirano je 28. veljače 71. Taman proljeće. Sve ide u proljeće. Sve starta u proljeće. I onda sam ja 74. godine, znači Vlado Grozdanić, koji je bio instruktor, bio je prijatelj mog oca i temeljem toga ja sam došao u klub i je ostao do danas. Znači, na početku rata mi smo bili prva izviđačka diverzantska grupa Republike Hrvatske koja je funkcionirala još dok je bila milicija Jugoslavija, jel? I došlo je do toga da sam bio jedan od suosnivača 106. što ima u knjizi. Bio sam u 3. brigadi, znači osnova vojna policija Republike Hrvatske, ovi u Zagrebu što kažu da su osnovi laže. Znači osoba laže. I onda ste vi nastavili tu ljubav prema ronilaštvu i kroz nekakav hobi. Sad više to nije profesionalno? Nije, ne. Ili imate neku titulu? Ili postoje neke titule u tome? Tipa instruktor, trener? Ja sam instruktor, trener, to je najveća kategorija u svijetu. Ako Bog da, za 2,5 mjeseca sam 67 godina, znači prije 10 dana sam ronio u Dravi, u Gatu, jer klub kao klub ne može izdržati, mi ne tražimo nigdje novce, ni od grada, ni od županije, od nikoga. Mi zarađujemo ono što ronilačke radove, ali stvar je ta da imamo licencu za podvodne građevinske radove. I temeljem te licence, znači Zakon o zaštiti na radu nije igra. Znači vi ste zapravo podvodni bauštelac. Naravno, betonažu, pa evo, znači vrlo jednostavno, Belišćanski most prije, ne znam, 20 godina, 25 godina, ja sam radio, betonirao, znači 11 sati sam bio danas, čistio sam dole, sve pripremao za betonažu, a sutra sam bio 11,5 sati, držao sam to cijev kroz koju ide beton. Koliko možete pod vodom biti? Ovisi koliko dišete. Koliko imate bocu, znači ako je mala boca, malo. I koliko je najveća boca kisika? Zrak, zaronilo na zrak. Znači, na kisik smo ronili u diverzantima, jer kad ronite na kisik, onda mi horući ne idu van, nego jedan te isti medij, odnosno kisik, trošite, jer sam bio kod druga Tita u diverzantima. To nešto znači. I ja sam ponosan na to, jer sam tamo svašta naučio. Naravno. Ali sam to onda mogao vratiti sve 91.
cijeli život trebate učiti, onda ima, nismo svi pametni. Nečiji IQ je 5, nečiji je 160, nekom je u 4 u hladnjaku, a nekom je u minusu u dubinskom. Znači ja nisam pametan, ali ja idem na iskustvo. Znači kad meni neko kaže, joj koliko roniš, ja kažem, joj sad će 51 godina. Ti si sve naučio, ja kažem, nije istina. Svaki zaron nije isti. Znači na svakom zaronu nešto naučite. Koliko je to opasno danas? U svu opremu, u svu tehniku? Pa rećemo ovako, u ronjenju i miniranju samo jednom griješite. Bavio sam se i miniranjem, znači i ronjenjem, znači... Jeste kad minirali nešto pod vodom? Naravno. Jer nekad nisu bili ovi plovni grajferi da pomiču kamenje, to se bacalo sa broda, plavilo se. I onda kad tog Drave ili neke rijeke se mijenja, onda oni to kamenje miču. Znači mi nismo pomicali to kamenje, nego smo micali kamenje, stavljali eksploziv, upalimo, odemo nizvodno 300-400 metara, a ono bubna po 200 metara kamenje u zrak. A mi stojimo, čekamo šta se događa, ono ribe pokupite, pravite fiš. Volite pojesti dobar fiš? Apsolutno. Volim pojesti sve, ali veliki sam gurman, ali volim baš kvalitetno jest. Ne jedem puno, ali a ovo što sam malo ovako debeljucu, to mi je genetski tako. Recite mi, rakija ili osječko pivo? Ništa. Ne. Znači, popijem nekad, znači, meni je možda... Možda neko vino, možda barensko? Ne. Ni to? Ne, znači evo ja ću reći, znači 42 godine sam sa suprugom, nije mi vidjela pijanog. Uz moj posao, znači ronjenje, cijeli dan sam u autu, vamo, tamo, ja nikad ne znam kad treba zaroniti. Nekada, znači do 95. sam kolega Antu Slivko i ja vadili smo mrtvace. To je jako teško raditi, psihički, znači morate izuzetno biti psiha, znači nas dvojica smo jedno 100 mrtvaca izvukli. To je strašno, stresan posao, vi kad ste u mutnoj vodi idete i kad ste ovdje, Drava, bilo šta, idete, znači, kao da žmirite, pipate. Baš sam htio pitati, koliko je vidljivost Drave? Koliko je vidljivost? Pa nekad vidite, recimo nekad vidite 10 cm, nekad 2 cm, nekad 0. Posao koji radite, morate voliti. Vi volite to? Što od svega toga ste najviše voljeli? Vidite, kad se probudim i znam da danas treba mišroniti, ja sam sretan. A ne, ujutro se probudim, znate, i ja danas moram ići roniti. Onda mi uopće nije do tog posla. Jel? Jeste više voljeli taksiranje ili sad ronjenje? Ronjenje, pa da sam volio taksiranje, ja bi nastavio. Napalim na taksi, ne znaju gdje je katedrala, a kamoli gdje je druga koja ulica, jel? Bez obzira što su se mijenjale ulice, jel? Nisu više partizanima, ali po nekim drugima, ne znam, ja više pjesnicima, kojima, ne znam. Što je najbolje što Slavonija može ponuditi? Vidite, Slavonci su vrlo kvalitetni ljudi, radišni ljudi, međutim, nažalost, od Domovinskog rata na vamo, ne bi ja nikog imenovao, ali politika kao politika i država, ja smatram da su uništili su ne samo Slavoniju, nego i ostali dio Hrvatske, jer Slavonija, što sam rekao, Slavonija je i Vojvodina hranili su bivšu Jugoslaviju. Pa mi strašno, mi smo zatvorili Osijeku šećeranu. Mi kupujemo šećer iz Slovenije. Pa ja kad sam bio na Tiglavu, ja sam vidio tamo raste šećerna trska. Pa mislim, iz Slovenije uvozimo šećer. Ja sad ujutro kad popim kavicu, ja volim nesicu, to je kao bijela kava. Znači vi kad stavite jednu žlicu, kava nije slatka, ja ne volim preslatko. Moram staviti još pola žlice, zašto? Zato što nije sladak šećer. Kako kažu, ako pijete kavu s puno šećera, život vam je gorak. Život je gorak i bez kave. Ovisi kako se postavite prema životu. Nama treba samo dati da možemo, dozvoliti nam da možemo raditi i zaraditi. Mi smo Slavonci jako vrijedni ljudi. To se pokazalo ne kroz desetljeća, kroz stoljeća se pokazalo. Nemam ja protiv nikoga ništa, ali dobivamo iz cijelog svijeta stručnjake, vamo tamo odjedno prije 10 godina dolaze sa istoka inženjeri, doktori nauka, sve, ne znam, dolaze, odlaze, nisu ostali ovdje, odlaze prema zapadu, hvala Bogu, ali ovi koji su ostali, pa malo je stručnjaka. Pa naša ugostiteljska škola, osječka, je bila najbolja škola u bivšoj Jugoslaviji. O čemu mi pričamo? Kako vidite da se to može ispraviti, promijeniti, popraviti možda?
Ne, nemam komentar. Ne, ako bi, sad kad bi komentirao, možda bi ovi došli, ne znam, ali nek dođu, ja sam za to, ja sam se za ovo borio, nažalost za ovo se nisam borio. Jasno. Ne, nisam za ovo se borio. Nije tu samo stvar sad politike, nije tu samo stvar toga. Ma ne, ja ima tu i spominjem to, razumijem, ali tu je dosta i mentalnog sklopa koji treba promijeniti, ima tu dosta stvari. Ali pokvarili su mentalni sklop. Bez daljnjega, da. Evo jedna digresija. Znači prije upunati idemo na čišćenje u 5. mjesecu, ronjenje i tako dalje između ostaloga i iznenade nas ovi dečki pozitivno. Kaže, imamo jednog, kaže, idemo na Goli otok. Ajde, pa ćemo tamo negdje roniti i povedu jednog gospodina, znači on je bio jedno 70. Čovjek nas je proveo po Golom otoku. Mene je teško slomiti. Meni je bila suza na oku. I onda je rekao ovako, ovakvi bor vam da i 2 deci vode. I onda kaže ovako, kaže njemu komandin milicajac, ovo je voda za tebe za bor. I kaže, ja posadni bor, kako sunce ide, a ja boru ovako pravim sjeno. Boru dam 80% vode, a sebi gutljaj i vratim nazad da isti taj gutljaj isperem usta. I ja sad nisam zločest. Ja bi taj Goli otok otvorio. Pa mi nemamo pravi zatvor. Pa ja da mogu dobiti od Evrope, ne znam, 2 milijarde eura. Da, ja pristio se za neke fondove, da. Ja bi otvorio zatvor, pa u čem je problem? Pa je to institucija kao da imate proizvodnju prozora. U čem je problem? Pa na sjeveru gore ima javnih kuća. Ja bi otvorio javnu kuću. Kaže, kako ti to? Pa kaj, naravno, javna kuća je institucija. Legalno, što je recimo tamo. Imaš djelatnice, plaćaš u socijalno, plaćaš u zdravstveno, svaki tjedan na zdravstveno. U čem je problem? To se događa legalno ili ilegalno? Pa naravno, ali zašto to ne bi bilo sve legalno? Ja kažem, to je zabavište za odrasle. Vi skupljate i starine. Pa između ostalog. Volim uvijek starine, nekada sam skupljao noževe, hladno oružje, to volim. To mi je ostalo, valjda, genetski. Opet ta ratnička priča. Pa genetski, a inače prije rata imao sam jedno 250 komada, znači imao sam od djede, znači komandanta pekare, sablju koju su mi ukrali kad sam renovirao kuću u Radićevoj poslije rata, njegov paradni Bračak Naus, proizvodnja Zagreb, paradni nož, i to su mi ukrali između ostalog. Što je bilo najvrijednije što ste imali ili što još uvijek imate u kolekciji? Evo, to bi mi bilo najvrijednije. Jer mi je to uspomena. Nema morala. Nema morala. Znači. Je to općenito problem u društvu trenutno? Pa naravno. Pobjegao sam u park prirode kad sjednem sa suprugom, pijem kavicu, srna od nas 10 metara pase. Ja samo kažem, ona pase pola sata, a ja uživam, gledam. Životinje obožavam više nego ljude. Ljudi su sve više pokvareniji. Životinje je teško pokvariti. Ja pričam, pa ja cijenim svakog, i Srbina i Hrvata, muslimana, ako si normalan, ako si kreten, ako si najveći, ako si rođeni brat, a onda si lud. Ne želi s tobom imati veze, tako? Znači, bitno je da je netko čovjek, jel nije bitno? Pa to je prvo i osnovno za mene. Tako sam odgojen. Ja kad gledam, svaki put moram okretati leđa. O čem pričamo? Danas je s vama super. Sutra, joj, daj mi za kavu, preksta, daj mi za kavu. Ne, čekaj, imam tu tri kartona, nešto da se prebaci. Joj, nemoj, bole me leđa. Joj, sutra, joj, boli me noga. Ja kad vidi, mene danas boli... Pip. Sad može ići moj pip. Ne, pa boli pip. Naša Hrvatska, mi se moramo uozbiljiti. Mi ne smijemo dozvoliti da cijeli svijet kod nas dolazi. Neka dolazi, ali samo neka prođe. Mi ne možemo ovdje, nas ima, u stvari, ja sad ne znam, morat ćete mi educirati. Kad su izbori, ima nas jedno 4,5 milijuna, kad se broji, ima nas jedno 3,500. Ja mislim, evo dolazimo sad ovdje do jednog objekta, za mene smiješan. Dolazimo do trga, ispred crkve Svetog Ante. Meni je ovo smiješno. Ja ne znam sad šta ovaj trg znači. Znači, crkva Svetog Ante i ovdje, ne znam, evo, ovo meni nema smisla.
Osobno meni. Da. Osobno meni ne. Jel dozvoljavate tu neku umjetničku slobodu da to netko može? Naravno, ali vidite, nažalost u toj umjetničkoj slobodi jedna te ista klika. Znači, neću ja vama reći, znaš šta, ovo ti je ružno, a kad ja budem nešto radio, a ti ćeš meni reći, znaš, ovo bi ti trebao ispraviti. Pa sad vi meni jeste šta je ovo? U sve ove starine mi pravimo ovo. Meni je ovo jedna instalacija, možda je nekom prekrasna, meni nije. Osobno, ali o ukusima se ne raspravlja. Pozdravit ćemo se s vama, ja ću vas ostaviti da uživate u vašem najdražem tregu, da malo još upijate. Nemojte, povedite me, ovdje se bojim ostati sam. Puno hvala. Hvala vama. Svaka čast. Hvala vama na pregledu, nemojte šta zamjeriti. Bože, sačuvaj.